Apa sih? Yang kenang-kenangan buat Bang Imran Pasai. Bang Imran Pasai, kirim alamat laju kena nak busik kirim jum kenang-kenangan sebuh. Baik hana sagai pi nak tegar jemut katebar fitnah. Nyo kekah Imran Pasai Kirim alamat laju nak kupupo you baik trip-trip dah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Puhawa syedralun ban Bandung. Nyolun kelon si Imran mata tharu gotat tegai cang panah lewit nyo lagu. Pakon tegar that di cang panah lewit nyo. Ubina yang lun post foto-foto majikan ji ya. Bandung dicok, di screenshot, di save, di upload balik, dibagikan gede bak komen ji. Gawat memang si Imran Pakon hani konfirmasi lun dia di Imran Pasai. Jadi hawa dikena yo blog Facebook ibak lun, tapi lun hani je konfir. Hani keji konfirmasi. Nyo peluncok tiat video nyo, sedra lun, peluncok tiat video nyo bagikan ke si Imran Pasai. Yang bagikan bak si Imran Pasai tiat video nyo, ni yo konfirmasi lun tiat. Pertemanan, ni yo konfirmasi tiat. Karena lun boleh dikonfirmasi lagi. Napa sesuatu nak sesuatu yang ingin lun kena sampaikan bak si Imran Pasai. Cuma hana lun lafazkan bak video live nyo. Lun kena inbox si Imran Pasai. Yang tujuan. Karena perlu lun dikonfirmasi sihat. Tolong pesampo sihat cerita lun yang nak mengenai si Imran Pasai. Jadi tolong sampaikan tiat video nyo ke si Imran Pasai. Nyo kenyo yang boleh lun pesampo bak Syedra Bon Bandung. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Emang apa sih gak boleh? Sombong amat.